hamjun Paun summa ainun haun Mumala tani summa ginun haun Gaham jajeng hain jeng eta cecekan Tambah dua ginok pada dicecekan Barang silan idam Rondan palagi payah Haun hamjun Wainun waun summa ginun haun Alabana pagsarabo Iji dua jeung hamja Ilu opat jeung ain Manap ge haun jama Mana babat barang lah, mana babat Masalun mim salun macam barang alamat nama eta bae tilu aksarana jabarain bil madinah jabasain bil mudaina bab kadua wajana mawajuna wa'alaya ribu palan pauwa ribun wadaka maf'ulun idrib latap ilmat ribun maf'ilun midrobun alamat nama eta bae tilu aksarana jabarain bil madinah jabasain bil mudaina bab katilu wajana mawajuna wa'alayab tahu palan pauwa fatihun wadaka maf'ulun iftah latap al-maf'alun maftahun mif'alun alamat nama eta bae tilu aksarana jabarain bil madinah jabarain bil mudaina nah di bab katilu teh kedaya syaratan aya syaratna teh syaratna eta kedaya palak dinain pilna atawa dina pilna seperti jala palak dina J ya dua ha puluh ain empat ha lima Gin. genap Kho. dana hamjun Paun summa ainun haun Mumala tani summa ginun haun Gaham jajeng hain jeng eta cecekan Tambah dua ginok pada barang dicecekan silan idam Rondan palagi payah Haun hamjun Wainun waun summa ginun haun Alabana pagsarabo Iji dua jeung hamja Ilu opat jeung ain Manap ge haun jama sok tasrif mi sok di bab kahiji Tapi kak, sok masalah Bismillahirrahmanirrahim. Bab kahiji. mana pepetelana Mana bapatelana sulasi mujarrad nama genap bab kahiji wajana pala ya pulu palan tawa pa ilun wazaka mapulun upala tapul mapalun 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 maujuna nasoro yang turun nasron pawa nasirun wazaka mansurun unsur latan sur mansurun 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 alamat nama eta bae di laksana jabar ain ke madinah pres ain ke mudarena bab kedua wajana pa alayap ilu paklan pawa pa ilun neraka mapulun ipil ipil latap il mapilun mapilun mipalun maujuna doro bayar ribu dorban pawa doro neraka madrubun inrib latar rib madribun madribun madrubun alamat nama eta bae di laksana jabar ain ke madinah pres ejr ain ke mudarena bab katilu wajana pa alayap ilu pilan palayap alupi alayap alupa lan bawa pa ilun neraka mapulun ip alatap al mapalun mapalun mipalun maujuna
Patayap taupatan bawa patun ada kamaptun Ibtala tapta maptun maptun alamat nama itabaitil aksarana Jabar Ain Pil Madinah Jabar Ain Pil Mundorena Buka dulu ke daya syaratan. aya Hiji. Naon syaratna? syaratna kudu aya harap alak dina Ain Pil Madinah atau alam pilna Hiji harap alak. genep Oh, kaidahna. Amjun pa unsuma ainun haun malah tina sumagin haun amja jeung hain jeung eta cacakan tamadu bagin kepada cacakan Hok siran. Idarum tahar pa lagi payah haun amjun wa ainun wa unsum maginun wa urip nuganak aksara bang hiji dua jeung amja til opat jeung jeung ain anapkeun homun jama Sok. Kal. Mana perpatelan nasional simujaro dan ditambah genep teh bab kahiji wajana Tarik. Palaya puluh palan bahwa pa ilun wazaka mapulun upola tapul mapalun mipalun maujuna nasoroyan surun nasron bahwa nasirun wazaka mansurun unsulatan sur mansoron min sorun alapana maita baitil sarana jabarain bil madinah pesain fil mudorena bab kedua wajana palaya ilu palan bahwa pa ilun wazaka mapulun ipila tapil mapilun mipalun maujuna dorobayat ribu dorban bahwa 2000 nazaka madrubun idrib lata tribun madribun mitrobun alapna nama eta baitul aksarana jabarain bil madinah jerain bil mudorena bab katilu wajana palayap alu palan bahwa pa ilun wazaka mapulun ipala tapal mapalun mipalun maujuna patayap taupatan bahwa patiun wazaka maptuhun iftah la taptah maptahun miftahun alaman nama eta alaman nama eta baitil aksarana jabarain fil madinah jabarain fil mudorena Abab katu ke daya syaratan. aya Naon syaratna? kudu aya huruf alaq dina ain fil madinah atawa dina lam fiilna Hiji harap alak. genep Hok kaidahna. hamjun pa haun suma ainun haun mumala tani suma ginun haun amja jeung hain jeung eta cecekan tambah dua gino pada dicecekan Siran. idarum tarar palhal kipaya haun hamjun wa ainun Waha unsum. waha unsum maginun waho urip nu genep aksara beheung hiji dua hamjah Hajeng. jeung hamjah Tilu. opat hejeng ain menepgin khomun jama B. mana perkelan nasional mujaron anu didamel genep bab kahiji wajana palaya puluh palan bahwa ilun wada Ulun wacah. Majun wacah. tapul mapalun mipalun maujuna nasarayan nasron bahwa nasirun wada kamansurun unsur latan sur mancarun alamat nama tabaitil aksarana jabal ain fil madinah pes ain fil mudorena bab kadua wajana pa'alayap ilu Paklan. bahwa fa'ilun wada kamapulun if'il lataf'il mafilun mif'alun maujuna dorobayat dibodorban bahwa doribun wada kamadubun idrib latadrib madibun midamun alamat nama tabaitil aksarana jabarain fil madinah ya ain fil mudorena bab katilu wajana Fa'alayab alu fa'lan bahwa fa'ilun wada kamapulun if'al lataf'al mafalun mif'alun maujuna patahayab taubatan bahwa fatihun wada kamaptuhun iftah lataf'tah mabtahun biftahun alamat nama tabaitil aksarana jabarain fil madinah jabarain fil mudorena Ari bab katilu ke daya syaratan. aya Naon syaratna? ya tak kena aya harap alak dina ain fil dina ain fil na atau dina lampil sarang dina atanapi dina lampil Hiji harap alak. genep Hok kaidahna. hamjun pa haun suma inun haun mala tani suma ginun haun amja jeung hain jeung eta dicecekan tamadu bagi pada dicecekan Hok siran.
Idarung tahar palha kipaya haun jam Hamjun wa ainun wa husum Waha unsum Maginun wa urip abalikan deh jangan lancar dan idarung tahal pahal kipaya kipaya haun hamjun wa ainun gloy wa ainun wa sum maginun wa urip nu genep aksara beheung hiji dua hajeng ain hajeng ain hajeng hamzah tilu opat jeung ain manepkeun haun jam homun jama lancar kajer aja jangan lancar Mangka dia mang iya mang Asep Mang Asep ka dia atuh Mang Asep mang atuh ka dia Asep mang atuh mang aing mah sarula lillah Bismillahirrahmanirrahim. Mana pepertelaan nasolasi mujarad asli damel genep bab teh. maju Bab kahiji wajana palayap ulupalan pawa pailun wada kamapulun upula tapul mapalun mipalun maujuna dorobaya nasoroyan surun nasron pawa nasirun wada kamansurun unsur tansur mansorun minsarun alamat namanya tabai tilu aksarana jabar ANP Madinah pes ANP Mudorena. Bab kedua wajana Pa'alaya pilu pa'lan pahuwa pa'ilun wada kamapulun ipila tapil mapilun mipalun maujuna dorobaya dribu dorban pahuwa doribun wada kamadrubun idribla tadrib madribun midrobun alamat namanya tabaitil aksarana jabar ANP Madinah jer ANP Mudorena. Bab katilu wajana pa'alaya palu palan bahwa pa'ilun wada kamapulun ipala tapal mapalun mipalun maujuna patahayap tahu patahan bahwa patihun wada kamaptuhun iftahla taptah maptahun miptahun alamat nama tabaitil aksarana jabar ANP Madinah jabar ANP Mudorena. Hari bab katu teh kedaya syaratan Aya naon syaratna teh syaratna nyaeta kedah aya harapalakan dina ANP-na sareng dina ANP Madinah sareng dina lampil Mudorena. kumaha sih Dina ANP Madinah dina ANP dina ANP-na sareng dina lampilna. Cira nama sabari harapalak teh Aya genep pokoknya karena cekoida hamjun pahaun suma ainun haun mumalatani sumaginun haun hamzah jeung hain jeung hete cecekan tambah dua gina pada dicecekan siran idarum tahar palhal kipaya haun hamjun wa ainun wa haun sumaginun wa urip nu genep aksara beheung hiji dua hajeng hamzah tilu opat jeung ain manepkeun homu jama sadaqallahu kerja kelas cenah tah cemeng Asep sama kota di nawa mangko darat teh mah sok atuh sep bab kahiji naon bab kahiji teh jeung bab kahiji alamat F mana mana pepertelaan anak sulasi mujarod anu dipidamel kana bab teh bab kahiji wajana pa'alaya pulu palan bahwa pa'ilun wada kamapulun upula tapul mapalun mipalun mauzuna nasoroyan surun nasron bahwa nasirun wada kamansurun unsur tansur mansurun insurun alamat namanya tabatilu aksarana jabar ANP Madinah PS ANP Mudorena. Bab dua wajana pa'alaya pilu palan bahwa pa'ilun wada kamapulun ipila tapil mapilun mipalun
mauzuna daraba yadribu daraban fahuwa daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun min rabun alamat nama eta balatil aksarana jabar ain fi'il madina jair ain fi'il mudorina bab katilu wajana fa'ala yaf'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'al la taf'al maf'alun mif'alun mauzuna Fatayab tau patan pawa patun wadaka maftuhun iftala tabta maftahun miftahun alamat nama eta balatil aksarana jabar ain fi'il madina jabar ain fi'il mudorina Hari bab katu teh kedai syaratan. aya Naon syaratan teh? sarana teh kedah aya harapalak dina ain fi'ilna atawa dina lam fi'ilna Oh. Sebenarnya rapal teh genep hiji hamzah dua ha tilu he ain ain opat he lima gin genep ho pedahna hamzun faun summa ainun mumala tani summa ginun ho hamzah jeung ain jeung eta cecekan tamadun gin pada dicecekan oh siran idarum tarpal kipaya Masuk TV. wa ainun wa summa ginun wa urib nugenep aksara beung hiji dua jeung hamzah tilu opat hejeng ain manap gin hamunja Hadi maju depan maju geus can sok Mana bab pertelaan sulasi mujarot Sok, ada ojak. di dalam bab ada di dalam gana bab teh bab kahiji wajana paala ya po'ulu pa'lan pahuwa fa'ilun wada kama pulun upula tapul mapalun mipalun maujuna nasoroyan surun nasron pahuwa nasirun wada kama surun unsur latang sur masarun misurun alamat ama eta baitil waksarana jabarin pi madina PSANP moderna bab kadua wajana paala yafilu fa'lan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun mif'alun alamat maujuna daraba yadribu daraban fahuwa daribun wadaka madrubun idrib la tadrib madribun midrubun alamat nama eta berarti bangsarana jabar ain fi madina ps ain fi mudorina bab katilu wajana fa'ala ya fa'alu fa'lan fahuwa fa'ilun wada kama pulun apupulat if'al taf'al maf'alun mif'alun maujuna matayab tahu pathan fahuwa fatihun wada kama maftuhun iftah la taftah maftahun miftahun alamat nama eta baitil aksarana jabar ain fi madina jabar mudorena jabar ain fi mudorena saya tuh Asep Iya, acuk baris. Iya, budak. Sena kapan wae sena? Nah, di bab katu kedaya salat. Iya. Naon sarana teh? Kada aya rapalatan di dalam pilna dina ain pilna atanapi dina lam pilna Sebenarnya rapal teh. genep So paidahna. hamjun pa unsuma ainun haun mumalak tani sumagirun haun hamja jeung hai jeung eta cecekan tambah dua gino pada dicecekan Siran. idarum tahal panha kifaya haun hamjun wa ainun wa haun sumaginun wa haun nugana paksara beheung hiji dua hajeng hamzah tilu opat jeung ain manapgin hamun jama Lo start deh. Ok deh. Sedo geus can, Do? Acan ya. Oh. Mengenapa perjalanan sulasi mujarad dan dama genep bab teh bab kahiji wajana Fala yaf'alu falan bahwa fa'ilun wada kama pulun upula tapun mapalun mipalun mawajuna nasoro yansuru nasron bahwa nasirun wada kama surun unsur latan surun bin sarun alamat temeta mati lo aksarana jabarain via madina psain via modorena bab kedua wajana fala yaf'ilu falan bahwa fa'ilun wada kama pulun
Ipila tapil mapilun mipalun mojuna dorobaya daribu doroban bahwa doribun wadah kamar robun idrib lata ribun midrobun alamat kemana tabaiti loksarana jabarain pia madina jerain pia mudarina babuka tilo wajana palaya palu palan pau apa ilon wadah kamapulun ipala tapan mapalon mipalon mojuna saya tau patah pau apa tihun wadah kamapulun ipala tapan tahun miptahun alamat temen tabaiti loksarana jabaran pia madina jabaran pia mudarina Oh. Nari bapak dulu kedaya syaratan. Aya Jadi syaratna nyaeta kedaya harapalak dina piana atau dina lampiana hiji apalah? genep Ji, hamzah 2, a 3, ain 4, e 5, gin 6. o Bedana. hamjun pa haun sumba inun haun mumala tani sumba ginun haun hamzah jeung hain jeung eta cecekan tambah 2 geno pada dicecekan Oh, siran. karena cek siran idarum tahar palal kipaya haun hamjun wa ainun wa haun summa ginun wa urip nugana paksara beung hiji dua hajeng hamzah tilu opat jeung ain manapkin homun jama Oh, kalah. Daguanan lain. tapi Oh. Lepan. Oh. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana pertiarana surasi mujarrad damal genep bakti. Abka hiji wajana palaya puluh palan pahuwa pailun wada kamapulun. Opola tapul mapalun mipalun. Maujuna nasaran pahuwa nasirun wada kamansurun. Unsur latan sorun minsorun alamat nama ita baitul aksarana jabarain pil madinah PSN pil mudarina bab kedua wajana palaya pilu pak lan pahu apa ilun wada kamapulun upula tapul mapalun mipalun mojuna dorobayan ti podorban pahu adoribun wada kamadrubun indari belatan matribun mitrobun alamat nama eta baitul aksarana jabar ain pil madinah jr ain pil mudorina pabuka tilu wajana palaya puluh palan bahwa pailun wada kamapulun ip ala tapal mapalun mipalun mojuna patayap tau pathan bahwa patihun wada kamapulun ip tala tapal maptahun miptahun alamat nama eta baitul aksarana jabar ain pil madinah jabar ain pil mudorina Angkat dulu kedaya syaratan. aya Hiji syarat naon syaratna? saatna kada aya pakumpul harap teh dina ain pil madinah sareng dina Kedah aya harap. aya Harap-harapan dina ain pil madinah dina NPL sareng dina lampilna hiji harapalak cenah kaidahna. hamjun pa haum sun ma'ainun Haun. haun mumala tani sumaginun haun amja jeung hain jeung eta cecekan tambah dua gino pada dicecekan Oh, siran. idarum tahal parham kipa Parhal. parhal Mereka nih. idarum tahar palhal kipaya haun hamjun wa ainun wa haum sun maginun wa haurip nugana aksara beung hiji dua hajeng hamzah tilu opat jeung ain manepkeun homujama Oh. Do, hiji deui. Tadi ka tuh sorangan. Mana perjalanan sulasi menjaga tasbih jamal apa udah Kamera abi betul. bismillah bawa kan buat nasi TV ya Popola tapul mapalun mipalun maujuna nasarayan nasaran bawa nasirun ada kamansurun unsur ayatan sur mansurun minsurun
anak-anak eta baitul aksana jabat empil mudina pesa empil mudorina bawa kadua wajana pahala ya pilu palan bawa pailun ada kamapun ipil tapi mapilun palan maujana dari bayar dari bodor bawa dari bodor kamarubun ini kan belakang dari mikrofon alamat nama baitul aksana jabat empil mudina daerah empil mudorina kajilu wajana pahala ya palu palan bawa pailun ada kamapun kupul tampul mapulun alun majuna patah ya bawa patan bawa pailun ada kamapun itala tahun di tahun alamat nama baitul aksana jabar ain fil madinah jabar ain fil madinah Bapak di bapak tuh kedai salatan. Naon salatna? kedaya harapna tina ain fil makanan tina lampilna Sebenarnya rapalak. Faidah. Hamdan ka sama nana Kumaha tuh faidah? Maneh kumaha? Hamdun paha. Hamdun pahaun sama ainana on malatani malatani sumbaginun hamda jeung ain jeung cecekan tambah doa gina pada dicecekan Siran. Laipi. idarum tarpala kifaya Syara semua. hamdun wa'inun sum naginun Streaming. wa'inun Aing ngagaro ini ngomong stream aing. Kantina naon stream na. Allahu Akbar. Allah maha anjing masih ditonton. Kelahiran. Talar di kalam bukan kamaripat bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal-abdun murakabun muridun bilwadi wasamu salasatun ismun wapilun wa'adun ja'alimana walismun yomu bilabdi watabini wadulilahibi walambi wa'urabirabdi wa yamin wa ilawa wa ala wa abdi wa ruba wal ba'u wal kapu walamu wa urdu sami wa ya Allahu wal ba'u wa ta'u wa bilu yurabu biqan wa sidi wa saupa wa ta'itani sakinati wa kumalaya slu'u dalil ismi wala dalil fili wa muli robi al-rabu wa takiru awahir karibi labla wa bilidai lakiyara ya Al-Qur'an wa asyahu abadun rabbun wa nasbun wa abdun wa jajmun wa lil asma'i bidalika rabbun wa nasbun wa abdun wa ajajma fiha wa lil aqali bidalika rabbun wa nasbun wa jajmun wa abdun fiha babul marifati Rabbi arba'u alamatin adomatu Allahu alifu adomatu katakunu alamata li Rabbi fi al-bati mawadi birismi mufradi wa jami taksiri wa jami muannasi salimi wa fili mudari ala hiya tasniyani syai'un wa malahu katakunu alamata li Rabbi fi mu'ayyini fi jami mu'ayyini salimi wa mirasmai sati wa hiya Walin nasbi homsu alamatin abasatu kasratu wa ya'uwa lama patatu patakun alamatan bisyasasi wa ya'afir sinumradi wa jami taksiri wa pilih mulahi dada olah alaihi semua dan yatasir disayun wa maya'u patakun alamatan limasbi lasbis bidan mayam satin nahu ro'aitu abawa mas badari
alika maka suatu patakun alamat alikas bi jami muanasi saling bi wa amal yau patakun alamat alikas bi kaitasnya wa jami wa amal bayakun alamat alikas bi tiap alati alati rokuha bisa batinuli wa ihobdi alasu alamati asatu wa yau wa matatu maka satu patakun alamat alikas bisa saking Bilisi Mubradi al-Suribi Wajadi Kasiri al-Suribi Wajadi al-Suribi Ma'ammaya'u patakun alamatani obdi Sakin ma'uni akhir asma'i hosati wa kitasniyati wa jabi wa amma patatu patakun alamatani obdi fil istilah dirayan solibu jadi alamatani sepuluh walaku amma sepuluh payakun alamatani jadi mudari asrohi airi wa amma hadbu payakun alamatani jadi fil mudari akun airi wa fil afali alati